clear tu le ngai thatu zong te chibai le vekule march ni somni sang ni somni panga ania khovel boina chanchin thar lang sar zualte ilo ngai thaliangu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thole ni march ni som pakua Gaza thlona manga an be chu abul tan na chau ani thule in ka hai chungchanga in biak na zong chu in dona kara nei ani tur thua soi National Television a statement ati chua Netanyahu chuan Israel chuan athil tum Hamas ti chia le firifiak polin ami man zong chua zalen a hlo tlin ma chuan ma la zel don ti asoya miman de chua zalen ani theinan hian sipai chakna manga anor nora tulti thil thleng to dan changin alang chianga ti ani tholeni zinga Israel in Gaza stripa air strike aneya Palestinian mi zali chuang an thini in tual chung health official ti chuan an soya January tha atanga in ka hai lom to chu ti top ni in thasom pasari chung Hamas nena anin do na bom an kal chuan sanber chumani be puithlang na hian mei chele nau pangtam zo kan thiani Hamas in ka hai thutlung thlak danglam tura Israel thil phut anola wangin Prime Minister Netanyahu chuan be puithlang na tur hian thupe ka pe ani Israel sipai te chuan mi puite chu Gaza marlam chuasan tura ria tirin Israel in ground operation tharakal pui thoi thei thu atar langa a group 10 Israel in Gaza a tur dam doi 12 thelet thildang lut tur kar ni lai an dan to wangin mamu an tlak cham thuan soi nuwa campaign thar hi kalpui ani Muslim tlathiang lim Ramadan hun laya in beina thleng hian ama ang tluk jata in dona na sa chok chuak le theani rampani te in dona wang hian Palestinian mi sang tam tak thi to in Gaza rampuma chiat na satak athlen to bokani huninga machen chung rampani te in dona thlenga pathiani march ni somni le pathum khian Saudi Arabia Jeddah huna inka hai puanna tur chungchang soi hawani tur thu President Trump a envoy Steve Witkoff chuan soi Witkoff chuan Saudi Arabia US IO tur te chu Secretary of State Marco Rubio le National Security Advisor Mike Waldstein an hodon ni na soya mase in biak na nei pui tur te ro atar lang tel lo thungani Witkoff chuan energy infrastructure be na le Black Sea be na inka hai puanna tur hi Russian lam chuan an pom to thu soin Ukraine lam point an pom a be sei thu atar lang bok US lam chuan rampani in karin dona hian ni som thum chung in ka hai puan chu malak na poimo masa ani thule kum thum chung in dona thleng to a malak na zau zok om theina ta na poimo masa ani thu an soi ve bokani Russia lam chuan Putinan asipai te chu Ukraine energy mun pui ni som thum chung kap lo turin thupe ka chua thu an tar langani Ukraine lam chuan nimin ni lai ni khan Russia in US malak na in ka hai puan tum na chu ado dal reng ni nan soi thunga hei hi Russian energy grid kap lo tura anin rem nu loka wantlang mi puyom na an be zui le nghal wang ani thuan soyani Israel sipai te chuan Gaza stripa nimin thole ni khan thlo theina mangin be puyan thlaka Palestinian mi zali chuangin nunnan chan to ani Gaza Deputy Interior Minister Leram chunga Hamas security official sangber Mahmoud Abu Wafa te chu he airstrike thizi nga antelani Israel Defense Force chuan Hamas mi le sa terror target tian soite chu an bitum thuan soya he thil thleng hi January ni som pakwa in ka hai pona ni nuwa Gaza thlothi na manga be pui thlang na lian ber ni in Gaza in ka hai post pot sei tura in biak na nei meka in rem na siam thei ani lowani Ramadan tlathiang limania wangin mitam takin zinga ma taka cho anei laya thil thleng ani ti mita mutu tenan soi Israel in do thlona somni chuang thlok chuakin Gaza kho pui rafa le Khan Yunis squad te chu an bitumani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Israel Katz te chuan thole ni jing khan airstrike nei tur hian thupe kan chuani in Prime Minister office tu chu achuna tar langa he thil thleng hi Hamas in anmiman te chua an du lo fo wangle US Presidential Envoy Steve Witkoff nen atanga rot na siam le mediator te nen atanga rot na zongjong Hamas in anol zel wangani atiani Israel chuan tuna tang chuan sipai changna sang jok nen Hamas laka ma ala donani atibok strike need tumna hi karliam ta khan IDF in thuchua siamin political leadership te point an pomani tin asoya UNA Israel ambassador Denny Denon chuan
Hamas chu an mi man zong chua zalen turin awawa kan hmelma te chunga za ngai na kan lan tir don lo ti na soi Hamas chu an chang le tin Israel chu in ka hai thu thlung bo chia phatsana apu thunga Israel chuan Gaza Israel mi man lom te chu din hun der thong taka ada ati bokani masi Hamas in indo na hi an chunjom le don ti an la puang lova chu ai chuan mediator le United Nations chu in rol turin an ngen zo kani Israel in Gaza strip a be puya thak ma hian US alo beron to ti White House tu puang tu chuna soibok March ni khata in ka hai tho khatna ti top ani hnuwa rampani te in remna tur hian in biak na nei chunjom reng ania US chuan in ka hai puan chu April thlai hol thlinga po sei arot ba ka Hamas ten amni man tele Israel in anman Palestinian tang te in thleng bel le arot boka mase Israel le Hamas te chuan US rot na siama hian an thu a in muthelo ti Palestinian official in asoyani Hamas ne Israel in dona hi October ni sari sang ni som ni pathuma Hamas in Israel abi atanga in chan ni in mi sang kha zan hi lai an thi towa mi zan hi som nga le pakhan man an ni bok Hamas in an be na chu Israel in chang le tin hemi nu hian mi singli sang ria changa som ni chuang an thi towani thita te hi tamjok chu civilian an nia Gaza cheng mi maktadoi ni point pakhat jinga tamjok chon omna mu mal an nei to lo bokani building za som serivel cheto in healthcare tuile sanitation system atla chia ei tur fuel dam doile chen na tur an nei lo bok Trump le Putin in rem President Vladimir Putin a chuan Ukraine a in ka hai puan vek chu adu lova energy mun be ero ti top adu ti US President Donald Trump nen an in biak na soi Russian try to hian chamati min Saudi Arabia Ukrainian tenena thakhat chungin ka hai an puan an rot chu a hnol bokani in rem no tak chu ram dang ten sipai man ro le thuruk sila Ukraine an puina to phuna chau a thei don ti asoya amai ni Ukrainian a tho pu European te chuan hei hi chu a thei ri lo tian soyani US sian pathian ni a Jeddah Saudi Arabia Ukraine abele don ti US Middle East Palai State Steve Witkoff chona soi kumthum chung in do to a hian tun haya Russia hian tharukal ta a Ukraine an sipai ten an chu sak Kars region hun tam takan lak sak le to thole ni jana Trump le Putin in biak na hian in rem na om theinan Middle East a in biak chunjom zel chu tha an ti ve ve ani US palai ten karkalta thole ni a Jeddah Ukrainian palai te akom ankom khan ki fi ni somthum chung khomwal boruak le tuipuya in ka hai puang turin an rem ti tira Trump Putina in biak zo nu loka Helsinki Finland thleng President Zelensky chuan Ukraine chuan energy hunin be saklo chu tha ati thua soya chuti rol chuan akim changriat an du masa ti asoi anua Putina hian Russia in drone manga na sataka an rambe ani lain in ka hai anol ni na soi an Beijing a sumia damdo in le Slovenics a power supply pek na po atel ti Ukrainian shoi tu te hian an soya chama hian Russian shoi tu te nena in biak na chu a tha in a hlok ti asoya ni energy le infrastructure be chu ti tom hal vek turin kan in rema in ka hai tak kalpui turin kan kal zelanga Russia le Ukraine in do na hi ti to pani yang ti in truth social atar lang bok September khan Zelensky a chuan Ukraine an energy mun za September khan Zelensky chuan Ukraine an energy mun za thena mun somriat chu Russian an bom cheto ni in alo soi to a Kiev point Russia a tuel theile boruakal thei mun te chu John le Michel mangena be ve bokani soi tu pani te anin biak zo White House thu chu chuan Kiva in rem na siam antar lang lova Trump le Putin te hian energy le infrastructure in ka hai an pom phota hei hi Black Sea in ka hai vek le muana tak om theinan an indor zel don ti antar lang ani Yemena hauthi te chuan karma sa India US in thlona manga an beya mi somthum pakhat vel an thina chuan chang le ta beina chu beina vekin an chang le ti an soi hauthi sipai thu puang tu yaha saria chuan pathian ni khan an pol hian US aircraft carrier USS Harry S Truman le anin do thlona te chu ballistic le cruise missile som pariat le John in an beiti sarkar TV almasira chuna puanga US ero chuan engma ala soi lawani Saria hian US khan Yemena munchang somli le pasari chuang an beini na soibok ama in hauthi political bureau chuan
beinan to chu dan bo chiat na ti na lo soi to boka Houthi Health Ministry thu puang tu Anis al Asbahi chuan inrin nia beinan to khan an ko pui sana le sada al baida le rada be ania mi som thum pakhat vel thi in mi za pakhat anin hliama atam zo hi me chele nau pangan ni ti asoi US President Donald Trump chuan Houthi te hian red sia longte an be an top san ma chuan an be zel don ti asoi ani Houthi hian Israelin kumsang ni som ni pathuma Gaza Hamas be nuwa Palestinian te an thlom na lan tirnan bungrapur longte an beya pathian ni ve khan Gaza a dan cha ania puina lu ma chuan tuipui hian be zel don tian soi bokani Houthi hian January a Gaza in ka hai pona ni nuwa khan long an be hian top sana thani an chol to ani March thatir khan Israeli Prime Minister Netanyahu chuan tho ni na kalpui lova Hamas in ka hai tho khan na pot sei an du theinan Gaza puina lu tir hia khapa thole ni kalta khan Houthi hian Gaza puina thon lut le tura Israel anti na hun tiam an pek nuwa po an la lu tir lo zel chuan long an be sui zel don tia soyani pathian ni tu khan US Defense Secretary Petty Hegseth chuan Washington hian US bungruale khovel thil phurna an be zel chuan Houthi hian be zel don tian soi ve boka Fox News in an kom na Hegseth chuan November sangni somni pathuma tanga long an be chuan an be ve zel dona Iran po Houthi an puina ti top turina ti bokani US le tho puiram te chuan Yemen hi Chris Michel mangin January sangni somni palia tang khan an be fo to Israel point an ram an be awangin an ka ve bok thinani Israel mi te tana boina siam rengmai mi pui tele sarkar ho tu te mutmu tu thailova thlabara siam rengmai tu chu Palestinian ho zinga pol pathum Palestine Liberation Organization te Palestinian zinga firfiak le zual Hamas le Hezbollah te ania an chanchin tlang pui tuntuma hian han thlir le lokila PLO ho chanchin hi kan soi fo to na in ashan pa dewa he Israel sarkar lu ti thak tu pui ber chanchin hi atlang pui chawa soi a thawme Palestinian ho hiram sang sanga an nia wangin Paul sang in ngei vak lo le du dan inang lo tak taka anin chendar ve nuaya chung zinga ahlom lian ber le an khai khom tu bera ngai chu PLO hiani kumsang khazakwa somruk le palia dinania Yasser Arafata fata group ami chu an chairman atan hun rei takatang an Paul din chan ber chu Israel noi boba Palestine mi tetana ram din ania tharum manga swal chuak turin ma an la ani nirukin dona sang khazakwa somruk le pasari nuatang khan an lo lar chuaka kumsom live lai chu Israel nen anin do renga atopa chuan in remna an siam ta buaina tire lo ma se Israel le PLO in kara boruak so sang zual chu avong dai ve ani atira Jordan ram chunga in beng belan nia Jordan atang hian guerrilla ti dan mangin Israel te hi apa be china nato ka chan let na andon let le china wangin Jordan sarkar tan noksak an nita ka wangin kumsang khazakwa somsari le pakhat khan Jordan sarkar chuan anot chuaka Lebanona anin sona mase Lebanon atang point Israel an la beizui zel thova bom manga Israel mun poimo beite thonaruk bo hijack tele in rik rap na terrorism kongsang sangin chiat na le mi te ti thlabar na in nan thok thin hei wang hian Lebanon rama PLO ho chu Israel sipaiten sang khazakwa somrial le pani khan varunin Beirut khopuya an hun puite chu jet fighter mangin an va cheu dar sar lewa Arab ram dang danga te anin suan chuak ta ni rong taka chetura Paul din an niangin an ho tulok te po rong tak boka da that an tok ve zau zau November ni som panga sang khazakwa somrial le pariat khan PLO chuan Palestine ram state of Palestine andin veta roya Arafat chuan ho tu ni na achang zui zela chutianga ral tlan sarkar andin ta ka chuan rigrap na nena Israel be reng ringot ain sarkar da nanga kal ve turin an mani chungchanga UNO thupuan UN resolution 242 le 338 te chuan pom veta
indirect takin Israel sarkar an pom tel ve ta tia ko ka ama a andu lo chin two state solution an ti chin Israel le Palestine tiram pahnia siam ti po chu niom le in an ron sheve ta boka West Bank le Gaza bial te chu Palestine independent ram ni tura ngai ani Israel nen po in biak na do kan an kil tran ta ma se second intifada boina wangkhan in biak na chu achok chele zota van doi thak takin sang ni le pali khan PLO chairman Arafat chu athil hau maya athi chan a chiang lo nan na pa nga ya thi aniang ti te tura shai aniang ti vela in hnial na tam huna local zela Palestinian housinga afir fiak pol lo lar chho Hamas ho le PLO chu anin dowa atopa chuan Gaza bial chu Hamas sarkar na alo nita West Bank lama PLO fata pol an sarkar thunga Palestinian housinga rau Hamas chu afir fiak le zual tharuma malak machuan tu te anni fata lamero chu an nem seta politik in biak rem na manga an ram zale na sual chuan tum ma se chu tianga zoi dewa kal du lo thalai thaza ho tam tak chuan afir fiaka che Hamas le Hezbollah pol an zoma tun din huna Palestinian te hi Israel of nuai West Bank le Gaza an mania local self government an nei ve development le a barzon konga tho chuale sumnar an nei lem silova Israel te nuaya in lo fak baka Arab ram sang te tan puina jip khaya nung ve an ni Hamasi Palestinian Muslim zinga Sunni an ni Islam sakokul muk taka vuan tu an nia tharuma chechin an nia sangkha zakwa somria le pasaria intifada hunlaya Israel nena inti boilaya dinania Palestinian housinga Israel laka adurum pol an ni Israel le PLO te lowin rem to na zong po an nol veka Palestinian state din turin tharuma sual chuan tum thichil bom manga atam thiang ber Israel hoti hlum hi an thu puyani tunhaya Gaza tangin Israel ram chunga rocket sang tam takan kablu towa Israel point chang le tin Gaza khopuya Hamas sipai mun tele an rocket siam na mun te chu mesailin an cheu dar saksi asia thina ma se an sim chuang lo Israel an beizui zela ma se ral thuam anin nei that le ema wangin Hamas ho chu an chen na chat po le vuak let an tuar na sating mai ni kumsang ni som ni le pakhat chunga Hamas hovin rocket manga Israel an beidan chu rocket manga boman siam Israel ram chunga tlatura sang ni som ni le pakhat chunga an ka chua za thi atam thama soi se na ni lo me ni som atanga ni som pariat in kara rocket sangli zathum somli Israel lama an kap luta atam zok chu Iron Dome in a lo kap tha hun thuma thena mun khat chu an ma ni akap tu Gaza ram chunga atlavel mai antong pong ka ve mai po ang tin zone ren drone an nei lo chu thu khat bom siam chop chang kang lem lo an mang nen Hamas te hian Iran atangin rocket chang kang zok an la lut thina Iran hian Israel te beina turani phot chuan a in seng shelo ral thuam tin reng teng kana te thlona kana te le rocket te hi a supply thina longa andron phurlai hi Israel secret agent ten lo man chuakin an lambun thina ni Hamas te le Israel te inkara silai ri a chol man lo Hezbollah Pathian Paul Party of God ti na ani Muslim Paul pakhat City Shiite Muslim zinga political party pakhat firfiak taka chethin Lebanon rama mun pui nei anni kumsang khazakwa somria le pani kuma Israel in Lebanon arun lai le tol chunga indona athin laya dinania Israel chau do lovin USA po ando bok April sang khazakwa somria le pathum kuma US embassy le anu October sang khazakwa somria le pathuma US Marine sipaite Riana Beirut ami ve bom tu te kha Hezbollah ania kumsang khazakwa somriat panga khan TWA 847 thlona an hai cheka hundang danga terrorist thilti na anin rol deu zia bok Hezbollah pol te hian Israel laka Lebanon ven him na an tho ve thowa wangin Lebanon sarkar point ral thuam an kol ve hi a phal saka
chuan ati pawng por hle Israel le USA do tur an ni chuan Syria te Iraq te le Palestinian hmalak na chin renga inrol anin pe reng December sang ni som pariat khan Hezbollah hovin Lebanon atanga Israel ram chung le nuai kilometer ngi maza ta thui le an ver chu mu chu ania hei Lebanon atanga ram ri kan ngai lova Israel ram an be tumna ania akum lia ram ria Hezbollah te chuan Israel position te chu an ron kap vak maya chumi chang le tin sang ni som ni le pakhat khan Israel chuan hel ho te tombuk chu aba chulet shepani chumi nuwa Hezbollah te chuan rocket ngi maza tin Israel rama an ron kap lut chiam mai boka Hamas ho le Hezbollah ho te hi khovel huapa terrorist ball active berte zingami englai poa Israel ri grab tura in pe reng anni an pol chin chiana logo chunga po puak rang silai an tarwa mai heng hel pol fir fiak rual mimal poa thi chil bom ne na chemai thei tura paipon reng anni andu chuan Israel rama rocket azatel ka lu tur nei reng PLO Hamas le Hezbollah Palestinian ho hi ha chol man lova Israel siam tu te chuan ni juda te an tha tharuman tho chuan tu man an dem lo Israel ten an chan let ve hlek chuan sarkar sang sangin an dem ron le luai si UNO thlangin Lebanon in dona sang khazakwa somrial le panni Israel marlama ve thung chuan Lebanon rama in bun nget Palestine Liberation Organization PLO te chuan ram sang te puina in Israel do an puang zui ta zela Israel ramri bulvel an ron cho boy fo wangin juninga sang khazakwa somrial le panni khan Lebanon chimlam le Beirut khopuya PLO in kulna hun te chu Israel jet fighter ten na takin an boma atu ka chuan Israel sipai ten Lebanon chu an run zuya Jun ni som pali chuan Beirut khopui da yan thlenga an hual ngala ma se Israel sarkar chuan ma son zel lovin PLO ho tu te nena in bia kan rem tia PLO te point West Beirut chu UNO sipai te shiat puin an chua san ta Israel sipai te point Beirut khopui chu an chua san boka sangkha zakwa somria le panga khan Lebanon atangin anin hnuk dok ta vekani Lebanon in do voi ni na thangkhat lian nuwa chuan Lebanon a PLO zinga fir fiak Hezbollah pol lo piangin hun pui an lo din le ta July sang ni le paru khan Israel in Lebanon mi aman atan tirte chuatura nornan Israel chuan do vak maya Israel sipai tam tak an thia panni an man boka chung sipai an man te chan chuatum chuan Israel chuan Lebanon chimlam chu arun le ta ni somthum le pali anin do chungin Lebanon mi sang khat chuang an thia mi pui mak tadoi khat zet khosak na achok boya he boina chok chuak tu Hezbollah te hi Arab troi tu te chuan an dem viawa lela mairo chuan chuti taka Israel sipai ne theilowa ngai an do ngam shim po chuan Arab ram tinami te fak an hlo hle thungani intifada zia chu Israelin op du lo en tirnana Palestinian ho lungoi lovin buaina an cho chua soinani intifada ma sajok chu December sang khazakwa somria le pasaria in tanani December ne ruksang khazakwa somria le pasari khan Gaza dora Israel mi pakhatin thil aleilai chu vi hlumania atu ka chuan refugee ke ma Palestinian mi pali chu Israel sipai trak le civil karin in suwa an thia chungmi te chu Israelin phuba an lak wang ni in Palestinian ho zinga chuan an vordar chiama mi pui pungkhom in buaina an cho chuwa wanga theldai tura Israel sipai patrol duty a kalte chu tleirol kumsom pasari min bom siam chapa alo vom awangin sipai te chuan an kap luma chuta tanga buaina lo pun lun zel chuan Palestinian home na West Bank te Gaza te le Jerusalem te chuan buaina adar ta vakani Palestinian hovin ma an lakdan chu tharum thona civil disobedience Israel thil siam boycott roadblock motor tayar hal chia pek du lo ba ka thalai rualin lungtum te petrol bomb te le hand grenade te mangin Israel sipai te chuan tong thina kothlera in 12 buak na hmuna Arab hovina lunga an ton dan te Israel sipai ten an mana an vuak dan te le anin be dan te chu
chanchin bumi ten atha lo la in khovela an vordar chuai sia Palestinian lamchu atuar tu Israel lamchu obbetu angin anlan tir thiam sia civil mi le sipain do na angin akala khovel puma tv a lo thlir tu te min hmuwa Israel sarkar chu amhai abaldu hle kumsari Palestinian le Israel sipaite inti boi chungin PLO chu amashwai tu ania hemi inti boi chunga van duina tuarza chu Palestinian ten Israel sipayan ti hlum som pakhat liam tuar sang khale zasari Palestinian ten Israel civil mi anti hlum som paruk liam tuar sang khazali lelama Palestinian mi sang khale za anthia liam tuar chu sang tam takan ni Palestinian thizinga hian Israel sipaite kutuar antam ber arinom lain an mani Palestinian zinga in beina intifada anti chu omvea chung mi fir fiak taka tual thatu pol te chuan Palestinian zinga Israel lamchang deu nia an rin helte Israel sarkar hnoya thokte rin hel thila wanga kok tu kan tiang te chu an lo da thave mak mai bok chu tianga an mani mi za som pariat an tha zinga pahni chia rin hel thila anti hlumpal aom ti PLO chairman Arafat angei na soi thisen chuan hamanga in 12 vuak chung abikin sangkha zakwa somri le pakwa tanga sangkha zakwa somkwa le pahni khan Palestinian housinga in beina le in ten faina in trafada wangin Palestinian mi sangkha don lai nun nain ator phabok atopa phi chuan PLO lamin ti top dan tur an ngai tu tarwai zo kani kumsang ni tanga sang ni le panga chung khan in 12 vuak na second intifada anti alaksa intifada anti bok chu alom lea amai khan boruak a chezok anin ti buai kumnga chungin Palestinian mi sangli zakwa pasari anthia Israel lam sang khaleza anthi Israel in ne na changin he buai na hi antirem tani March sang ni le pani khan Palestinian thi chil bomrap thlak taka wangin mi somthum la yanthia Israel sipai in ven na tura anlo siam to chu atok lo wangin West Bank le Gaza in ven na turin daidan na bangte an siam bela terrorist and all sam taka in rigrap na na an tho thelo nan Israel sarkar chuan Palestinian area chunga vakal vel ti buai thla khopin roadblock engemozat le checkpoint engemozat an siam belta chuba ka Palestinian sipai ho tu tele politics roi tu te zinga helna cho chua ching deu mi zani aya tamma ti hluman ni Palestinian mi te chet vel na le an chua wana te po khwa khir deu angai ta bok indo na le inti buaina in huat ton naram thisen chuan hmuna changta Israel ram dung le wanga hian obbetua an ngai Israel sarkar laka Palestinian home han ruwa ber chu buaina siamani khovel tilu hai tu an ni chiang hle anjinga hian hoi hom na le in lai na in mun a changlo obbia om te chu obbetu ai chuan khovel ngai dana tran tu an tam jok boxia engtin nge boruwa ka kalzel heng buaina chok chuak tu le remote control manga boruak ti so sang tu nia ngai PLO ho tu pakhat Khalil al-Wazir chu April ni som paruk sang khajakwa somrial le pariat khan Tunis khua Israel commando te chuan an wada tha chuan Palestinian bitna Gaza le West Bank na men lova van tlang tuar puina kongzole inti buaina in azuya chuti line arab ram te chuan he intifada hi sum tam to ka lo supportin meyal zinga shriak an lo thereng boka Israel Defense Minister Yitzhak Rabin chuan Israel dan bo chiat hian man anei ti kan zirtir hlak an ngai ani ti in aloin show sa boka nazokin buaina siam tu te chu sarkar chun handshake war sau thina asot mo theile Israel sarkar phurit tiswal turin pon lamatanga Israel sarkar dem nale buaina siam tu Palestinian ho thlawang hau tu te chuan anti dan pa ngain UNO an lo beng cheng theisia UNO Resolution 607 le 608 atangin Security Council chuan Palestinian laka an kudlek dana Israel sarkar bok an ron dem lea ti tur le ti lo tur bok an ron tuk le peka UNO hi chu Israel dem na le soisel na headquarter ani to wangin an rel le tur po dem na bok ti mai turani
USA hian lo tran puin semna tura an ron na te hi lo ve to thin lo se Israel hi amal tran sia pui tu nei lovin aro thotanga an nuai ral dai toang thile dam kara leng Israel sarkar tan po UNO thupe khau tak tak adon mol mol te hi zom vek don se arab hol atilungoi chuang lovanga buaina po akian pha chuang lovang an ngai dan le thirna atanga an ti tur an ti ani ve mai UNO takin chutiang kara chuan Israel chuan ramtana ati tur ati ve mai angai boka nung ve tlak lawanga ngai tu tele ti boral vek tum tu ten an chim buai reng na kara hian an nam din kho chuana tura an din na nga ya nget takin an ding char char mai ani Palestinian housing a po an boruak thlir dan ain so son ve ta shet aman manin Israel an dem tluar na kara politic thlifim lo te in an zinga ro rel dan kong in hongpo amu mal cheta November sang khazakwa somrial le pariata Algiers kopuya Palestine National Council meeting an neina Arafat kai suain Israel hi recognize ve to mayangu ti thu chu an titlu theita hialani chuba ka sang khazakwa somli le pasaria UNO thutlukna ngaram pahnia din two state solution lampo kha an bengaronga alolu tran vele theita chu thutlukna chuan USA tilom khopa PLO chu Palestinian mi puite ayo tu bera alo pomta Israel nena in betur point PLO chu ruat alo ni ta hialani amairo chu Israel nena in biagrem du ve mi alo Israel sarkar lom ve ringot right to exist po pompuilo tharum tho na le thisen chuana manga Israel ti boral tum Palestinian housing a firfiak pol Hamas le Hezbollah pol ni ten terrorism manga Iran tran puina a man lak chung chuan Israel rama khuan ral muan na om lovanga an na ber judami ti hlum dan ringot an zon lain Israel chuan akhwale tuite vengin atul dana zerin achilet vele bok thinanga sarkar dangte liberal koshan tele UNO te chu terrorist lama tangin Israel chu andem le chiam thinanga chu athuno nga an sakzo theilo labial chu anie